Abusia me din the war prophet Gideon for you ese do na fa motumucha tutuja kutami ewu one ne me ya enne da mi bisa se hwan na hwehwe sunsun wo ne mama wo hwan na etena ase ahwehwe sunsun wo ne mama wo evangelist ana deaconess a spiritual father sunsun nipa yes spiritual father evangelist intimenya was a spiritual father now spiritual mother. It is sunsun nipa evangelist or your church ni and again evangelist nyina makwankyere uhu prophet uhu pastor uhu reverend yo yakani nyina boma ye baako enne no kyere me no nam e ba be church nsem mama wo yie no ehuru ba bia wo be ye da wo befa ye wo sunsun ma de wo ho no sunsun mu no ye wo odi hunufuo a wo hunu ade wo sunsun one ye friend was spiritual father not normal pastor. A normal pastor cannot be a spiritual father. Mame, ewie me wan na ehwa de ma. Wan na epia wo sunsuma mo otimi akọ wanim. Who need this spiritual father? Aya me wo say asofo mpedifo bebre ka say eni ho kwan say you have to get a spiritual father. Almost so mo sunsum mo ja. Eyi ne so yire so kwa mo ho no ye ho no mbeje ne ma di kodwa. Yemma ye ni nye de enda. Pe sunsum mo ja. Na wo muwa na niema ntimi nye de enye yie ma. Hwe Elijah wuchi enchiri waluwa mu dikosa ensuo bi yare when you find spiritual things no hwe Naaman call Elijah ho ka che so wo to so bontin Jordan mu penson na ne kwatale ba ye ebeko esusun madege esusun makwanche kese pa Moses ni nyame kasa che na ansa ni Israel fo nati mami uni di obi asunsun nyame sunsun ni nyame ahoden eni nyame obofo pani meta cho onwenfo kese di wachi no atena sunsun madwa so hwehwe ne mama na wabra botimi ayedan akoyie amane bi a eha wo no need a spiritual father into bibia no unhie sunsun madwa hwehwe ne mama ebi no bone fo ne to yare bi ama ebi no oto ni guase bi ama ebi no oto hawo mama esentu so wutso odifo no eye sunsun ni penti no obehunu no afro se me ba ye fa we to na niye machinya ye dai akoyi ama enti ma wani mere na pe spiritual father onipa wo nim de e wo sunsun onipa wo ye basa matete sunsunfuo bebre no mo ye basa mo ne ma da rofo na sunsun wo so no koye bone obetie si obeka kira no ma ye wo fa sunsun nipa ala ho tse wo tinye yi ba lock ene kekaya ye den afiye so wo nyamimu eniema akwanche ukokai Leviticus 14 akwanche bebre wo wa kira ye je wo sunsun e ma ho to obi ba lock di wuti mame so wo hwehwe me kira kwan ya me what type of Burkina voting down we need the war prophet Gideon for you a seal the number is 055373388 055373388 na ma yusunsun moja ma hwehwe ni mo abra botimi aye dai akoso everybody shira everybody to anam see that's na ye besen shira stay blessed